Danas je nedjelja i nalazimo se u Antaliji i vodim vas od, pa recimo, centra Antalije do starog grada Antalije. We're going from the center to the old town, right? Veliki je šok za nas poslije grada Side doći ovdje u ovu gužvu. Stvarno sam šokirana da vidim ovoliko ljudi. Nadam se da ćemo proći dobro što se tiče zdravlja. Stvarno je velika gužva i izgleda kao da se uopšte ništa nije promijenilo. Zanimljivo zaista. Čak mi je veća gužva nego prošle godine kad smo dolazili. The crowd is bigger than the last year. All local. Yeah, of course. Back. It's hard for me. I have this. Okay. Reorganizing. Really crowded. That's risk losing a wallet, losing, quote unquote. Okay. So this is like Çarşı, like the main street, the promenade. Bunch of boutiques, bunch of little shops, clothes shops. Street sellers, they're selling food anyways, even though it was not advised to sell food. Alright. A little bit of incident caught on camera. But definitely no tourists, or maybe a few. But as I understood from my parents, some of the people from Bosnia are traveling to the south of Turkey, to the seaside of Turkey. So we are totally south. It is a little bit hard to make a walkthrough video because it is really crowded and I'm trying to keep social distance, but it's almost impossible. I'm trying to, not like anybody else is. It is interesting, really. Shopping. Sladoled. Alicija, Marka! Čovjek bi rekao da priča na bosanskom, ali zapravo govori da je njegov sladoled posebnog kvaliteta. Sve su radnje otvorene. Everything is open. Opposite of Side, eh? Opposite, yes. Opposite of Side, of our neighborhood. I'm not sure. Maybe not even Istanbul is this crowded. Ah, look at him. Let's check it out. Just from the outside. I just want to record. Kerem je primijetio Bosna kahveđice. Lijepo mjesto, ali ne vjerujem da ćemo sjesti ovdje sad. We're looking for a quieter place, right? Yeah, it's also a good place. Town is good. Well, we don't know if this one is not good. Oh dear God. So, if you could choose to stay in Side in that quiet and lonely place, or be here longer, what would you choose? Side. Definitely, right? Me too, especially nowadays. This is no different than my hometown Şirinevler. Everything same. Yes. True. Yeah, it's like being in Şirinevler, but Şirinevler never closed.
lijep dedo. Evo fino vidite kako se poštuje društvena distanca. Nikako. No, nobody respects any kind of social distancing. And the traffic is still red, but okay, that's typical. What? And then complain. Yes. She's complaining about the car. Ovo je nešto, ovo što ste sad vidjeli, žena koja prelazi na crvenom svjetlu i žali se kako je šofer u krivu, ona u pravu. To je tipičan prizor stava svih koji žive ovdje. Nikad priznati da niste u pravu. Nadam se da se... I hope the sound is gonna be okay because of the noise. I will. I can always do a voiceover, I guess. But I like the sound of the video, and I think everyone who's watching the video I think we should prefers the we sound. should go eat here. Okay. If it's not too crowded. Chismis. Oh, it looks good, but how? Ovdje prave odličan doner, kao što vidite na slici, ali je gužva velika. They have the floors, right? Upper floors. Geçiriyordur. I will have et türü, meat roll. I will have every size. You can have that one, I guess. And I think you're fries. You order yourself. I'm not gonna order. Rice. Huh? Yes, like menu, but not this big. Şu o iş tavuk menü. Nakon što smo jeli fino i posjedili na terasi, sad idemo prema starom dijelu, mom omiljenom dijelu, sad ću vam pokazati koji je. Let's go to the cat park. Where are the cats? They should be there. They removed them. No. No. I'm coming. Yes. What is it? Wow, they removed the cat houses. Ovdje su nekad bile kućice za mace i sad ih više nema. Pa gdje su im kućice? Hey kitties. Hey girls.
A Bože, pa šta su napravili? Gdje su im sad kućice? Ja, vidi mačića. Ks, 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 ks. Pogledajte ovo u sred Antalije. Gdje su lijepe mace? Kiris. Gdje su Mica mace? Kiros. Eno tamo mačić. Oj, gdje si Micu? Dobro, razumijem da je bilo nezgodno, mislim, miris mačaka ovdje u centru grada, ali šteta, sad ne znam gdje su, možda su ih izmjestili. Ks, 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 ks. Ništa. Ne voliš ti Bona ovu hranu, znam ja vas, vi gradske mace ste malo ufurane. Aha, jeste. Znam ja vas. Hajde ovamo. Lopovska posla. Enough. Are you taking a video? Me too. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. I think this is my personal record. Mislim da mi je ovo lični rekord. Uspjela sam skupiti 15 komadića. Ja, bijeli je baš divan. That white one could be our Missy's boyfriend. Hide. Yes. You didn't give it up. I know, but there are cats who are somewhere else. We won't see much. Hey, baby. Hey, baby. Hey, baby. Come, come, come. Come, come, come. Come. Aren't they pretty? Okay. Let's go. Ciao, Mace. Hey, babe. It is different now. Alright, this is awful. Ovo je ta muzika koja pokreće ljude ovdje, ali nije to mene nešto. Ne baš u ovom trenutku, valjda sam se navikla na tišinu.
alaka dedi ondan. There is a card there. Perfect. Oh, yes. Okay, I'm just gonna record it. Svaki put kad dođemo u Antaliju, prošetamo se do ovog dijela grada i sjedimo u jednoj od ovih lijepih bašti s pogledom na more. Danas smo htjeli prošetati do drugog kraja Antalije, ali stvarno je vruće i mislim da se ne isplati dobiti sunčanicu i onda ostatak dana provesti u bolovima. Tako da zbog predostrožnosti vraćamo se u ovaj centralni dio. Zaista osjeti se miris mora, miris juga, toplina kakvu i vrućina kako možete osjetiti samo uz more. Antalija ima zaista divnu klimu. I always wanted to come here in winter, but somehow we always have some different plans for the winter. Recording properly, yes. Osim što vam pokazujem ulice, želim da vam pokažem i ljude u Antaliji. Posebno sada je slika poprilično realna jer, kao što sam više puta rekla, nema turista, tako da sve ljude koje vidite uglavnom su iz Turske. I don't think we're gonna go down there, right? Because they don't have proper coffee, as we already said. We want coffee, not Nescafe from the... Da. Iako je Turska poznata u našim pričama i u našim državama poznata po kafi i uvijek se kaže turska kafa, mislim da je dosad svima već jasno da zapravo kafa nije ono po čemu su Turci najprepoznatljiviji, nego je to čaj. Dakle, čaj možete kupiti bilo gdje i bilo kada i čaj je dio svakog dijela dana i svakog obroka, dakle čaj se stalno pije. A kafa, nažalost moram vas razočarati, posebno na mjestima poput ovog koje vam dolje pokazujem. Obično je to kafa iz kesice Nescafe, posebno ako želite kafu s mlijekom. Vatrogasci. Da, dakle mi ovdje sjedimo obično, evo danas nećemo jer zaista tražimo dobru kafu, ali mjesto kao mjesto zaista je lijepo i preporučujem vam, pogled je divan na more i ugođaj uvijek je u hladovini. Dakle, ovo je tipična čaj bašta, turska čaj bašta. Kako lijepo drvo. This tree is beautiful. Look at the kids, they're climbing up to the statues up there. Naravno, površina je savršena za rolanje i za skateboard. Neobična je ova statua Ataturkova. It is Ataturk over there, right? On the horse. Neobična je, malo me podsjeća na neku mitološku priču, isto kao da su zamijenili Apolona sa Ataturkom, ali možda samo izmišljam, morat ću malo ovome istražiti o čemu se radi u ovoj statui, a baš podsjeća na mitološko biće ili na kao konj da je Pegasus ili kao
I don't understand this. I don't know. It's mythological, kinda. Modern işte. I don't know. To je taj divni pogled. Zaista ovdje je prelijepo. Naravno, savjetujem vam da dođete u večernjim satima, u toku dana i popodneva je prevruće. Poznati vidikovac i ovdje se uglavnom svi dolazimo fotografisati. Ovaj s jedne strane, tamo imamo s druge. I lost my sunglasses last year here. On the other side actually. As I was taking photos. Ondan sonra abi. We can go back. Depremde yıkılmış Wave to the zaten. camera. Varmış ki orada. Depremde yıkılmış. Ha. Oh, thank God they stopped playing. Maybe somebody told them to leave. Bravo. Malo prije smo vidjeli da je prošlo vatrogasno vozilo, evo sad vidimo da je i vatra tu bila. Nadam se da nije ničija kuća i da će brzo se sanirati požar. Stvarno izgleda strašno. It's something old, like, I hope it's nobody's house. They are extinguishing it. Evo. That home, Apple. Aha, Oni su zarmeni. ok. Kao što je čovjek malo pred govorio, depo ili neko skladište gori. Nek nije kuća. I saw police. Me too, I saw it. Yes. I was like, whoa. Really? Vidjeli smo nekoliko stranih turista. Biće sigurno i Bosanaca. Svi jedno čekaju da dođu. Zaista se Ura! širi cijelim komšilkom. Bože, kako je lijepo. Mogu samo zamisliti kako je, mislim, znam kako je ljeti. Živo u ovim ulicama. Summer is so lively here, isn't it? I like this. Dakle, ove ulice Sokasi kojima smo prolazili su prepuni pubova, barova i super su za izlazak uveče. Pretpostavljam da su studentima i mladima izuzetno privlačni, da su uveče velike gužve. Mi smo imali priliku par puta biti ovdje, ne baš u ljetnoj sezoni, ali malo poslije ljetnoj sezoni i uvijek je bilo gužva i bilo veselo i uživo muzika i zaista ekstra. Nekako se podsjetim na
dane kad sam bila u srednjoj školi, kad je u stvari rock muzika bila mainstream muzika, kad smo svi slušali rock, nije bilo ovog sad. Zaista tada, u to doba kad sam ja odrastala, imali smo sreću stvarno da imamo dobru podlogu muzičku. Stvarno smo se furali svi na rock, mislim barem ja jesam i moja Raja. Svi smo furali rock, svi smo one starke, slušali muziku, skupljali ploče, CD-ove. Sad to nije više u modi. Sad je rock baš opet ponovo alternativan. Čini mi se, ne znam, ispravite me ako griješim, slobodno u komentarima. Dobro, idemo sad na kafu. Coffee time! Yes, I passed the place. Svaki put kad dođemo u Antaliju sjedimo u ovom lijepom kafiću koji se zove Luna Garden. I zaista je lijepo, uvijek bude ovako veselo, pužo. Kad dođete u Antaliju preporučujem vam da sjedite ovdje, baš je centralno uz glavnu ulicu, okruženo je palmama i kao što vidite podsjeća na tropsku baštu, tako da je zaista lijepo i preporučujem vam da dođete. Kad dođemo u Antaliju i šetamo glavnom ulicom, krenemo od tržnog centra na početku ulice i krećemo se ka ovom dijelu grada gdje se nalazi upravo ova Hadrianova kapija. Ja se nalazim tačno na tom mjestu i iza mene se vide stubovi Hadrianove kapije. Pogledajte samo ove svodove kako su lijepo urađeni. A ova kuća ovamo kao da je u travniku. A tamo je za mene zaista lijep park u kojem najčešće sjede penzioneri i hrane ptice i tu su prodavači nekih, čini mi se, meda i džemova i tu je česma koja trenutno čini mi se ne radi, ali uglavnom ovaj dio ovdje, bez obzira što je uz samu ulicu i tramvaj prolaze i naravno puno auta, ovaj dio ovdje baš nekako miran. I baš mi se sviđa ovdje. Can you say in Turkish where we are? Antalya Kaleci. No, this is Hadrian Kale. Ha, o kadar bilmiyorum. Burada bir kapı var taştan. Taş. Orada girişte yazıyor ne oldu. O kadar yani. Buradan kale içine giriyor. Buradan Antalya'ya gidiyor. Merkeze gidiyor. İşte böyle bir kapı. Thank you, babe. Yani. Okay, time to Kuşlar go. falan var şurada. And he's gonna be more popular than me again. I tu se naša šetnja završava. Nadam se da ste gledali cijeli video i da ste uživali u onom što ste vidjeli. Nadam se također da ćete uskoro posjetiti ovo divno mjesto. U međuvremenu pratite moj kanal i ostavite komentare za buduća videa.